Okey, untuk video petang ade, petang kira ada pukul pukul 9 jam, pukul 6 ada titik, pukul 4, 4:17 jam kira petang leka. Okey, untuk video petang ade bukan bukan untuk kisah seram ke, untuk drama ke, untuk explore ke, takkan explore gigoi ke. Just untuk video petang ade cuma ngates barang dem beli ade, ngates for audio kita tangkap jangan video audio ki ditangkap dengan bor ke, ataupun audio pek ki dengan bor ke, dan juga ngaopung ngadot pasal konten explore aja akan ama lalu pek post konten explore join tak kurang komen kan yang konten explore pek silapin explore kampung sang explore sawit kampung sang ataupun lansi aku bulan ama di komen pagi ama li pek post konten explore ni di komen lagi lemong juga walaupun joy komen ili bidot hina-hina ka, tapi mong de mai ili di komen bertanya hama lalu pe post konten explore lalu pe he ma ui ne konten explore dode nah kisah tapi ne pe cerita detail cerita agak tadi cerita pasal ma ui peng ui konten explore pasal ma peng ui dode okey dode cerita sebenar cerita ne dode mong ana hari aji explore dalam pukul 6 ataupun pukul 5 lansi jam. Tapi ne pek post explore aja lah get sebab ne mek deget apa deget biget post nak bukan biget post nak biget post terus disuruh padam explore lagi. Kan mong mungkin ka ili video video ili putung-putung aja ka ili lagu seram mabari pi ka. Ndak dorang ke paham ne kan ndak dorang mengenai hari aji explore nong kawasan-kawasan yang melibatkan hal-hal negatif atau positif harok kedai nama juga hal-hal doji hal-hal ini melibatkan hal-hal gaib lah orang tua kata bak kata orang Melayu hal-hal gaib. Jadi langui doji lepas langnya jika mong terjadi ku lepas langui doji lamri pare joji mong terjadi keluarga terjadi no macam dom imula aji imula induk ju kawasan aji kan induk madek mapek leka cuma embed biasa leka embed biasa dan apa ame pun embed biasa lamri pare joji cerita detail yang cerita ili pek terang sangat lepas ni nyak di dalam amek ni pek boleh apa kita pek boleh cerita detail semua ili get teleh boleh lain cerita ni ma bidot lamri pare joji apa yang kiat nong ili boleh ki mengobat mai le kaki do hi le semai ka hi cahaya do bomoh le ma bomoh li kira juga ka bomoh ka ki obat mai ka do apa yang kiat nong i bomoh aji ni kia dong bomoh lepas ke dong bomoh bidot le lah bomoh aji ni ka bidot ha kenon he ada orang hadat keluarga ini adi ni orang agak yang paham juga keluarga ini bidot lah bomoh ini keluarga ini ni hal pen tak pek boleh kaki macam do mana hi kena ku kawasan industri aja tu. Jadi lah tijuk apa injo dek bomohnya tijuk idoi aja ya pesalam idoi ka ihuper banyak ingkut aja kan ingkut dalam pukul 11 12 aja ingkut ka ingho long dilek
juk amat yang sering ja apa negah gara-gara ing kena doji. Kan sering ni mungkin mesti gara-gara ing le tanpa ni salah ing ka. Jadi harap ngaoi le ing pen bidot lahi bersalah ka. Dahlah i tempat di pe boleh icip rakah dan bidot tunicip maji hot mong ilei mampir ini hot ilei bermana aji bidot hot mong bertujuan le bertujuan yang cip maji get cip rasa. Jadi ina cip maji orang hau ing cip benda pernah jadi ka. Jadi di pasrah le tale harap dengar salah ing ka. Jadi sebab aji le ing tengok ni content explore sebab nya ada tersalah kata ke tersilap kata ke tersinggung hal-hal ini ing kan match ratah ka match orang Bali long darat bahari mungkin lokang aji de start terjadi do ji ing rasa macam do ngawes konten ngaji segar nya bidot hi do ji nanggah tersalah kata tersilap kata menhi tersilap kata menhi orang darat rihala hei seram hei. Memang akan hijuk le memang bukan hijuk tapi hijuk dalam keadaan bernyawa dok man bernyawa ka mungkin penelang ke paning kahunan yo sisi silaka. Jadi anan lah sebab aji lah pengen ni konten explore pengen ni konten de hal-hal melibatkan aji ni. Jadi ngubah idea ngkat idea paine perbaharui konten drama pasal hutak nang ka pasal hutak aja dah harap menang dah harap kisah ijan cerita dah harap. Jadi ngubah konten ni drama pendek le drama panjang kan drama pendek mungkin sekitar 1 minit ke 2 minit ke 3 minit ke dalam tali mana yang aku ke aji bidot. Jadi ke paham ka memperlai kungki edai ke paham ka sebab pengen konten explore sebab pengen post ni konten explore lampak gelang ke paning ka sebab selepas konten selepas dik drama sampai episod 10 sampai ili pek ke baik rotak aji sampai dik episod 10 pai naik ngoi drama kisah seorang content creator ni. Apa ni kisah seorang content creator aji daripada kisah dia sendiri yang pernah dihina lah Maileka di komen ke macam-macam hina yang akan ngoi paning naik lepas ngoi konten drama kisah seorang content creator aji baru teruskan dan kisah seorang content creator aji ngoi sampai episod 5 cukup lah 5 ataupun 6 ke 7 ke pengoi do drama pinjam duit tapi tak bayar je ka pengoi sampai episod 10 ka ngoi ni lepas ngoi drama kisah seorang content creator aji sambung ni dengan drama mana idea untuk idea drama mana yang kehon akan ngoi parenting men ke komen yang baik-baik untuk idea untuk drama yang akan ngoi dan nget tanya ngke pasal konten explore segan peh jawab ni yang jawab aja ni ka dorok tapi yang jawab naik le kira ade video ade cuma bukan untuk manile melanggang ka cuma hatri ili barangan tapi ni sekali dengan info ngaji ni ka hati-hati pasal konten explore ni kanan taling agak. Jadi mape neng haga mape neng hal mape neng haga kungke okey jadi ending video ade sebelum predict video ade harap mungkin support dengan cara like comment dan share okey bye bye.